Dumela Afrika Borwa, dumela kae le kae, dumela gotlhe o ka tswang go lebele seo le boteng o lebedisiwa le go amogelwa ke lentswe la Thabang Ditlamelo aka Godfather T. Gompieno re buisana le Thatho Molosankwe ke ene moeng wa rona mo sekhutlwaneng sa rona sa my personal experience ke ene o tleng gore kaela ka tsa botshelo jwa gagwe jaaka re mo itse e le mokgaratlhi kgotsa e le an activist re tle go buisana le ene gompieno gore kaela gore tsa botshelo jwa gagwe in his personal experience di tsamaya ka mokgwa le tsela e ntseng jang. Leina la ka ke Thatho Molosankwe go tswa ko mokgatlhong o bidiwang botho mo bathong botho mo bathong ke mokgatlho o ile gore o rotloetsa setšhaba go ratana go tlhokomelana le go thusana seo se dira gore re nne le botho re le setšhaba ka leina ke Thatho Molosankwe ke molwela ditshwanelo tsa batho ke mokgaratlhi ke se ke se dirang tsatsi le letsatsi mo botshelong jwa ka. Tiro ya ka ya bokgaratlhi e simolotse ko dingwageng tse di kwa tlase ha ntse ke gola ke le modiragatsi wa seralo ke dira di-dance ke dira music ke dira di-drama di-poetry jalo le jalo ke ne ke tsena mo seemong sa bo professional ke dancer ko mabana mo le gore ke ne ka tlhatlhoga ke ya go se ne re se bitsa Northwest Arts Council gompieno se bidiwa Mabana head office ke kone ke dira di dance tsa ka teng re dira di competition tsa di dance bo Ramba in the Jungle re ya bo Durban bo Johannesburg ko ngwageng tse di go tlase thata ka bo 93 94 95 yalo le yalo ke a simolla gape ke a lalediwa ko Bophelong Youth Club ke bapileng le mo lomanyaneng gompieno itse se patela se go tsa bookelo bo itsege jaaka Northwest Provincial Hospital pele ne le Bophelong Hospital ko Bophelong Hospital go ne go na le lefapha la family planning mo leng gore baoki ba ne ba rotloetsa tiriso ya di kgotlhopo kgotsa tsone mesemelwana kgotsa di condoms re shebile teenage pregnancy re shebile STIs malwetse a thobalano re shebile HIV and AIDS me ba ne ba rulaganya moletlo e le go tsibusa morahi ka esbogolo segolo basha le ba batlang ba gola di teenagers ka ditlamorago tsa thobalano pele ga nako go ima pele ga nako mme ba ne ba batla go dirisa bo di-drama bo di-dance yalo le yalo ka ke dula mo motseng wa Lomayane ne ba nkitse ka di-dance ke nako ne ba tla ntaletsa gore ke tle go Bophelong ke tlo go ba ruta di-dance gore ba tle ba kgone go dirisa dance go nne monate go ha ba ntse ba dira dithuto tsa bone jalo le jalo bokgaratlhi ba me go tsone activism e startile mo tota ke bo ke bona botlhokwa jwa gore ke tshwanetse ke nne karolo ya se le nna ke rute basha ka botlhokwa jwa go lwa kgatlhanong le go ima ga bana tiriso e sa siamang ya bojalwa malwetse a thobalano jalo le jalo go simologelela mo mme go ne ga nna le morago ga 94 mo 95 go ne ga nna le se re se jaaka di renovations tsa Bophelong Hospital then family planning area ine ya mega ne ya affected ne go patelesa ga gore go tswalwe ya nong yone Bophelong Youth Club area ka gore ne tsenela mo ka for family planning go ra gore no ba sha ba sa tlhole ba tla mo
go tla go dira bo di-dance bo di-drama ke a ke bona go le mosola gore jaanong nna ke tswe ke bule bo di-dance drama music mo motseng ko lapeng. Yes, Thato ke utlwa bua ka go gola kgotsa re ka re go tloga ko bonyaneng o le motho wa di-drama o le motho wa di-dancing jalo jalo jaanong tla re botse mo letlhakoreng la batsadi ka gale fa o tsaya di-career tse ka reng ga di a tlwaelega fitlhela batsadi go na le ka mokgwa e leng gore ka gongwe ga ba go rotloetse kgotsa ga ba go tshegetse mo tlhophong ya gago ya career o tsamayang le yone jaanong jaaka o e kaile gore o tshimolotse ko bonnyaneng batsadi ba gago ba ne ba itumeletse seo ba ne ba go tshegetsa go ne go ntse jang fa bone ba lemoga gore o motho o sala morago bo di-drama di-dance jalo jalo batsadi ba ka ne ba sena bothata tota hela ka gore by then e ne se career wa bone le extramural activity e leng gore motsadi mongwe le mongwe o batla go bona ngwana gagwe ha a tswa sekolong a tsa karolo mo dio tse dintseng jalo jaanong ke yone kgang eo batsadi ba ka ba sale ba simolola go nkemanokeng ka gore ga ke a simolola ka yone dance ke simolotse ka di-gymnastics tumbling teng ko mmabana ha ke tswa sekolong ke ne ke leba teng ko ne tsena kwa middle school then so ha ke tswa mo ke ne ke leba ko mmabana yeah ke yone kgang eo batsadi ne ba ne ba itumella seo tota hela sa gore ngwana ha go tshwane ha tswa sekolong o dira sengwe ha tlale mo mebileng gompieno fa re go lebelela mafaratlhatlheng a tlhaeletsano Facebook jalo WhatsApp mantsi re go bona le monna wa Peresitswana ka gale o bona ka Peresitswana o ya kwa jaanong motho a ka ipotsa le nosi gore se se go rotloeditseng kgotsa se e leng gore ga jaana se santse se go tshegeditse gore go na le dilo tse dintsi tse mekgwa e mentsi o ka e dirang wena o itlhophetse Peresitswana gore wa go dira pharologanyo mo matshelong a batho ka Peresitswana motho potso e ka nna gore o rotloediwa ke eng o tsamaisiwa ke eng ke ntse e leng gore ka gale fa o tsoga mo bolaong o akanya go tsaya Peresitswana o le ba gongwe Kimberley kgotsa Cape Town o rotloediwa ke eng go dira jalo ya ka ke fane ka le morago la gore ko ke tswang ko teng jaanong go raya gore bokgaratlhi bo ne bo nwelela mo mading le mo tlhaloganyong yaka ene ha ntse o gola wa buisa gape dibuka tse di harologanyeng o shebella di-televisione o reetsa dikganya lo le yalo jaanong o heletsa o bala ebile kgotsa o utlwa ka batho ba bangwe ba ba dirang dilo ka tsela e nngwe jaaka batho ba ba pagamang dithaba ra bala ra utlwa gore go na le batho ba ba pagamang dithaba ba reetsa difantse jaaka ebile re fetsa go bona gate ke mamagwe mosimane o fetsang go ipola o opelang re fetsa go bona mmagwe rikiriki le ene a pagama I think Kilimanjaro if I'm not mistaken yaanong dilo tsa ntse o bala ka tsone o feletsa go tlwaetsega o utlwa batho ba tsamaya ka dinao di kgala from Cape to Cairo batho ba tsamaya ka di-bicycle from Cape to Cairo yaanong ke tsone nako eo o bona gore le wena go gongwe dilo tseo o ka di leka ka gore ga se nna ke tlhodileng kgotsa ke initiatileng yone go tsamaya ka di-bicycle go tsamaya ka dinao yaanong gantsi o feleletsa o lemoga botlhokwa ka gore batho gantsi ba rata go lebelela kgotsa go pay attention to dilo tse di feteletseng kgotsa re extraordinary things so di draw attention ya batho so be ke lemoga gore ke start ke tsamaye ka dinao jaaka go tswa ko Gauteng go tla Mahikeng mme o tsamaya o bua ka o tshwere course
gore o tsamela eng gantsi a re tsamaela mo gender based violence ha re tsamaya ka di-bicycle gape re ra fundraiser re tsotsa re fundraiser tsa go agela batho matlo ela ka borra dikuta ke tlhele ba tsamaya ka dikuta ba raisa di-funds go agela batho matlo go fana ka dikobo yalo le yalo nna yaka ya di-bicycle ya sekgala se se telele ya ntlha e neng ke dira ke ya 2009 ya 2009 a go tsamaya ka bicycle go tswa Johannesburg go tla mo Mahikeng ele ke direla yalo go gopola Thandi mo training she was only I believe 12 years ha starta go nna victim ya rape wa bona and then a feletsa ile gore wa lwala wa tlhokagala yalo le yalo ile ngwana la le bo ma 20 or 21 so le ka bona re ke tsa bicycle for the first time in remembrance of Thandi ke tle go saekela mme ke tsamaya ke rera gore re tlogele go betelela bana go sotlhaka ka bana ka dithobalano go sotlhaka ka basadi bana go sotlhaka ka le bana motho mongwe le mongwe Thato fa a gola kgotsa fa a dira se a se dirang o ka tswa o le molemi o ka tswa o le mogasi o ka tswa o le ngaka o na le kakanyo ya gore fa o tlogela lefatshe o tlogele boswa o tlogele se re ka sana le go gopola ka sone jaanong ga ke itse gore mo go tsotlhe tse o di dirang keletso ya gago ke go tlogela boswa jo bo ntseng jang kgotsa re ka re keletso ya gago ke go tlogela lefatshe le maemong a ntseng jang fa go te Thato Molosankwe o didimetse o eletsa gore o tlogele eng ko morago se se ntseng jang ke letsa gore ke tlogele se ka se bitsang tsibogo consciousness ke one ke batlang go itlogela ko morago gore batho ba nne ba ntse ba le malala laotswe ka ditiragalo mo tikologong ebile bo ba tsaya kgato gore ke tlogela ke rata gore ke gopole ka activism ebile activism ya ka bokgalati ba ka bo inspire ba bangwe ka gore ela ka tlhola ba bua gore Samra Mashele na tlhalosa gore the struggle is not over and it will continue so go ntsela yalo le nna ke ka re ga go simolle ka nne bile ga go ka se hele ka nna ka jalo re tse dikgato tse di rileng mme re heletse ya so se ke se tlogelang go morago ke gore ba bangwe ba tse dikgato go lebagana le dikgwetlho tse ba tla bong ba tse di tlo ba shebane le tsone ka nako eo ka tsela tse di harologaneng se se thusa botlhoko gate ke ha o ka shwa mme go shwa ga gago ha o lebella ko morago o itlhela le gore ga o sutsa ba o buisepe kgatlhanong le se sa siamang kgotsa injustice gore o ne o didimetse hela mo lehatsheng go na le so many injustices so mongwe le mongwe o tshwanetse a bue sengwe kgatlhanong le go sa siama kgotsa tsamaiso tla re bue ka maikutlo a gago ga ke sole a ile gore ke gopola sentle dikgwedi di le pedi kgotsa di le tharo tse di fetileng go na le mo ke tlileng ka feta gone mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano kopana le mme o mongwe a tlhalosa gore ke to ka re o na le mathata le basepodisi fa le gore ke gopola sentle jaanong
a ba re Thatho Molosankwe thusa foo jaanong maikutlo a gago fa o ntse o bona tsibogo ya baagi fa le fa le bontse bona le mathata ba eta ba ka gongwe ba go pitsa ka gongwe ba llela mo go ena ka ke ba llela mo go ena o ikutlwa jang a o akanya gore go tloga ko mo tshimolla gone go tla go tsena ga jaana le go ya ko pele a o akanya gore o mo tsileng e maleba e wena no batla go tsamaya mo go yone kgotsa o santse o tlhaela fale le fale kgotsa o siame mo mo ipatla gone gore ka dingwaga tse o le mo go tsone ga jaana wa fitlhelela kgotsa o fitlheletse ko o no batla go ya teng nka re totaela ga ke lebelela ko morago ko ke tswang ko teng go itlhamo ke leng teng gone jaana ke a itumela ke itumedisa ke gore batho ba bona ke sone se leng gore ga go nna le tiragalo e e rileng e leng gore go na le tsamaiso e sa siamang kgotsa tiragalo nngwe e sa siamang batho ba ntega on Facebook hela ka o hitsa go tlhalosa gore Thatho Molosankwe thusa foo seo se bontsha gore ke kgonne go tsaya dikgato ebile ke agile batho ba bona ka go yame ebile ba bona e le ko ba ka kopang thuso teng ka go ga se ya matsogo hela go gona le ka go ke le go tsa structure batho ba tsamaya ba go kopa thuso bona se intumedisa thata go bona batho ga bana le mathata a le mantsi a tsamaiso e le ma security e le crime e le dilo tse di harologaneng batho sa ntlaela bo ba re Thatho Molosankwe ke ena ka thusa jaanong ke a kgotsogala I'm ready to die. If I have to die today, I'll be very happy and I will die smiling because of lerato le leng gore lerato ditumelo tse batho ba mpontshitseng tsone le go bona bogolo jwa bo modimo wa bona gore mo lefatsheng morena modimo na mpha matla a gore ke emele batho ba bangwe mme ha o emela batho ba bangwe wa ikemela kana se ka tsela gore o thusa batho o thusa le dikokomane kgotsa generation ya gago wa bona le ba bangwe ebile wa jala mo ditlhaloganyo le mo dipelong tsa batho so se jetseng se ka thusa bana ba gago o ka itlhela le gore ngwana ke go tsa ngwana ke mo dijarang tse di tlang ha ka nna le bothata ba diritibatsi kgotsa go betsa basadi kgotsa mme ka gonne re tsweletse go nna re ntse re jala peo ya se ya bokgaratlhe mokgaratlhe mongwe a ka tla a thusa ngwanake o e leng gore mokgaratlhe o a ka tswa a rotloetse le ka tsela tsa Thatho ka Setswana ba re e fofa ka moswana ka Setswana jaanong motho a ga botsa potso gore metsamao ya gago jaaka o fitlhela o ile Cape Town le kae a gona le mongwe go rotloetsang ka matlole ka gongwe puso go na le mo itsenyeng letsogo gone kgotsa re mongwe wa kgwebo go gongwe matlole a tswa kae retso in terms of ha re tla go lebelela tsa matlole nka re ga gona thulaganyo e rileng ya gore mo tirong e ke e dirang
ke amogela matlole mo pusong kgotsa mo setheong sengwe kgotsa company nya ga ba nna yalo ke tla go ha mabaka puso e ka se ka ya nthusa ka matlole go sa kgathaletse gore a ke bua ka abuse ya bana kgotsa ka climate change kgotsa eng ka gonne puso e go bona jaaka opposition puso e bona activists especially ba radical and militant ba go bona jaaka o le kgatlhanong le bone ha o bua ka bobodu corruption ke a ke di-topic tsa ka tse wa bona activism ya ka ke sekhukhu ke sekgele ke umbrella go na le dilo tse dintsi e bua gore o ka seng confirm wa bona o ka se re Thatho is a gender activist I'm a humanitarian activist ke bua ka sengwe le sengwe se se amang setšhaba yaanong ha o ema o re ka moso o bua kgatlhanong le tsamaiso e sa siamang ya puso bobodu go itsemeletsa jalo le jalo ka moso ha o bua ka gender based violence puso e santse e tshwere sekhupisele sa gore o bua ka o kgatlhanong le bone mme le ha o bua ka sengwe gompieno gore a ke re gate le ha o ka ngala o ska wa ya go dikobong ka o ngadi ka sekhupi ya re bone banna ba ntse ba tshwere sekhupi mme ke ne ke bua dilo tsa nnete se se monate ke gore ga ra ba mo pusong letswa ke re ke gore ke bone lerato la morena modimo la nka swa today ke di siame ka gonne batho metsameo yotlhe batho ba ne ba le ko pele ga tiro tse tsa me tsotlhe tsa go kgaratlha ke morae ke batho mo Facebook ke borra dikgwebo ba ba rileng go na le batho ba dikgwebo tse di potlana dikgwebo tse di tona tse e leng gore ga ke tlhoka baesekele ya 20,000 ba ka nthekela baesekele eo gore ke dire course e rileng jaaka baesekele ke tsamayang ka yone e le everything costitse 13,000 mme ha re tla go lebelela tšhelete ke re dirile tšhelete gararo go heta baesekele rakgwebo mongwe dirile gore tiragalo ya gore re thuse ngwana wa cancer e berekile jaanong mme ha ke sa dire activism go kgwebo e ke dirang ke gantsi ke rekisa dijo ha ka ntse ke bua ka legacy basadi ba rona ba re tlogeletse thuto basadi ba ka ba nthutile tse dintsi re ya ka re bua yana re mo Molosankwe business center go na le electrical go na le mo dijong go na le di-development tsa o tsena mole ke matla a batsadi ao ga gona re nka robala ka tlala ga go kgonege gotlhelele ebile ga gona gore ba bangwe ba ka robala ka tlala ka ntlha gore batsadi ba ka go tswa ko ntleng ba sa le ba amogela ka tsela e ke leng ka yone ke le communist ke normally a ke dirisa mareo ao ka gore ke mareo a re a filweng ke tswa ko mokgatlhong wa botho mo bathong ha ke batle go identifya gantsi as a communist but ke dirisa language eo gore o ntlhaloganye mme gantsi ke ipitsa gore ke tshela tlholego ka tlholego go na le lerato go na le tlhokomelo ke tlholego e ntse yalo o tlhokomela moagisane yaanong ka bonnye bo re bo dirang re se kgaogana le setšhaba re na le di-soup kitchen tse 4 gona anong ra apela batlhoki ka profit e re e dirileng 50% e tla mo go nna le ko lapeng mme e mo tshwanetse ko setšhabeng ke tshela ya
ke ne ke batla go tsena mo ntlheng ya kakanyo ya me ke le nosi ga ke itse o tla mpaka mme kakanyo ya me ke nosi ke akanya gore tsela eo e tsamayang jaaka o le activist wena le batirelo ya sepodisi sa Aforika Borwa ka gongwe lo ka tswa lo dira seatla mo godimo ga se sengwe jaanong ga ke itse gore go tla go tsena ga jaana wena le bone lo berekisana jang go sa go berekisane ke buela mo ntleng ya re ne re tshwere kgantele ya puso go thusa jalo go tlhalosa jaaka o ne tlhalosa jaanong ke batla go tlhaloganya wena le ba sepodisi sa Aforika Borwa ka ntlha gore fa le gona le kgetsi ya ngwana o beteletsweng fa le gona le lo berekisana jang le sepodisi bon na le sepodisi re na le botsalano ke se ke leng ka sone ka ntlha sepodisi nna ke sa tlhalosa gore tota activism ya ka go tswa go Bophelo Youth Club re dira bo events e ne ya shape-iwa gape ya hiwa direction into social ills ke sepodisi ka gore ke ne ke nna member of CPF Community Policing Forum go Lemanyane Police Station ke a gola ntse ke ne ke a go itlhela ko districting CPF Community Policing Forum ke tswa ke bona mapodisi ke can take a bullet for a police officer yaanong mara ga gore ga le polisi le tshotse bribe ke se ka ke tlhoka go le tlhasela kgotsa le polisi le feitse le tshwere por le beteletse or le dirile sengwe ke le polisi le ga se sepodisi ka bo sone maikaelelo a sepodisi ra itse rotlhe gore ke go lwantsha bosenyi ke go dira tse di siameng yaanong bangwe ba dira tse di sa siamang mme ka maswabi re tshwanetse re tlhalose gore ke le polisi mme ebile gape le ha station sa mapodisi jaaka station sa Boitsoseng station sa mo Mahikeng station sa Boitsoseng se na le dilo tse di sa siamang gantsi ga go tliwa mo gender based violence ba bokoa thata ebile gantsi ba tletlele ba gatelela victim mo Lemanyane Police Station ga ke Mahikeng Police Station re kile ntate Bekitsela a bua gore it's one of the top corrupt police stations mo nageng so re ka se didimane so ke ne ka nna le kopano le bo General Asane General Molawa le ba bangwe ba ile gore ba batla di solutions gantsi dis like brigadier Utukile bo brigadier Matshaba ke batho ba ile gore gantsi ba sheba di video tsaka especially on matters related to crime go ba nna ha se bona gore what can be a solution le kanya di drugs gore re ka idira yang yeah so na le mapodisi re na le good working relationship yeah jaanong kwa bokhutlong thata go na le lefatshe le tshela mo go lone la fetoga fourth industrial revolution dilo tse dintsi di diriwa online jaanong ke ntse go bua ka le video jaanong ke batla go tlhaloganya gore wena jaaka activist o fetoga jang fa lefatshe le fetoga go direga technology di tsena o fetoga jang ngwana ke ntse o se fetolang kgotsa go nna bokete kgotsa go nna bonolo go diragala jang go bonolo thata o dirisa mafaratlhatlha a leng teng ka nako eo go ne go sena bo Facebook bo TikTok bo Instagram re ne re dira dilo ka tsela e rileng traditional yes remember gore before re na le di cell phone ga di start le leng kana di kwala GSM or something like that wa bona ya fa starta go nna le di network ya ga nna le bo di starta ka di 1 2 fela ya lo gona no gona le
kana ba di bitsa 5G 4G yeah they started ka di after go di GSM so ga starta 1G 2G fela ya lo wa bona yes 1G ra tsena re tsamaya le one gore 1G go tsamaya yang ga no go dirisiwa social media le bana le bana ya go bua ya go chata kana ba mixer body mixer te bo yes maybe le go limita ka dilo tse dingwe gona no ke bo di TikTok ke bo di wa bona yes so you catch up go very important gore o dirise di platform tseo go reacha platform tse dintsi go reacha le batho ba ding gore o palwa ke go ba reach yes na le bo di YouTube channels you are one mo le gore o kgona go nna le content fela le Facebook o kgona go nna le content batho ba sele content ya gago morago ba isale morago ke sone so bona batho ba kgona go they are not your friends on Facebook but they follow you all over kgona gore if I call or hey Thatho ke mo Cape Town the kind of work you're doing is amazing you know how can we help that's what I like about people yeah tiro ya ka ya bakgaratli batho ba ka isala morago mo mafaratlhatlheng a harologaneng re na le Facebook handle ya rona ke Thatho Molosankwe and then re na le nngwe ya botho mo bathong re na le gape TikTok platform mme ga ise start go nna active re tla bua ka yone mme yone e teng e bidiwa the next president of Bophuthatswana okay right so re lebogile thata fa o tlile go mosikutlwana sa rona sa my personal experience ke tshepa gore ke yone your personal experience yes re lebogile thata right no ke lebogile normally batho ba mpotsa Thato why don't you write a book what o golela mo film industry to started ka 2010 on a production company called Moretti Entertainment why don't you tell your story I said no I'm going to tell other people's stories people will tell my story I'm not going to write any book I deserve that decision that there are great men who never wrote even a single book yeah, but you know, my personal experience is telling your story. Yes. Re thata right so ke mona go nyetlang a re bua mo go o re a dimeditse nya le la mo kele se ke na go mo le